bwateli bagaligale asemo kwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisi Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisi Mart Mega, the only money saver in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Jumuri nande nigo charagire chinza 10 karori tukoria Jumamosi rigenya satu anjire konyona na sembe asichinze 10 eningoretera mangana mayebu na twaendete ko yasangirure agete gorumambe we kaboniga kawje tariki 30 mutinyo gatano na kabiro mwaka 2022 niyongo kwarigani elinde obe na inje go ikoma ingoma ina lina kwara ne rikuria akete go kaboniga no kubori kwa na ikaranso ike ilete kwerere ayomo na mange karo siasa gandete ko betainze ekarobona bana siasa aho baendete gwakira ekuko anaso muburi bwa Kenya kwanza no mabwa simuro moja bugandete ko birunde bitindi erikwena kibina ngote ibara ba Kenya na lele bauchiko bakorera na kubuli banyale bakubasire karobo muburi bwa Kenya kwanza bora sensemo ya Kitui county ya Kitui bagandete gwakira ekuko asensemeyo kwa igaso muburi bwa simuro moja wa Kenya wala se county ya Nakuru baendete gwakira ekuko eriko bori abamenyi bensemeyo kubasira sobachori bode bose yungati yali tukwarganite asiri tukorero no kubori kwa na ikaranso ikende tukwera yomo na mango yongonya asensemeri mu rwimanyiryo nigakorwa Joshua Uta niriane Brighton Makoli. Ari jinsa ikominiko tukonjaka kurwase skuru ya Kisi Special Sevono banyarde bakonyorobo konyi kurwase ekiombe kyabasubati kumekadena gusi Women Contractors and Suppliers Association ikikyarwe tabakonyi go cyase skuru ikawukwana omunyakirobo bwe board ye skuru yo nigage tembo yamano ibune asige tambokire ikyo abo bakoretena gwiki ase skuru yo ebintu aho erigo sira abana bukwenda na masomo abo ase skuru yo boygo nigatete buna abasamaria baya batakire wikananda ase skuru yiriko endra kurobo konyi ojase skuru eyo Egonkurgu David Sagero ninchi omunyakirogo ose chairman e board of management ye Kisi Special School esabana batali kwenyara bachandegete kale gwanjo kwabo na bana bange mbali chinka nantu kubulia abayibuli bali babwata abana mona babarete school le chiga egera sebranya ro konyeka namuna moyigule kurasa ba minto school ebwate obokongu obonge bachi kurwase okurendwa shindagera abako kurwa balimu tubate bayisaine abantu bako bakonya aboyigomba isaine komuranche to kubarenga mbyabona bali mwachaga iga ekyombeke agia women Kisi Women Supplies and Construction kurwa ba Kisi na Nyamira asoko bano moyo bogo kochaba kutokonya mwatorere chindagera abana bagokire batelire bamotogirio monene nali saba sini na abandi muri sikumurarore munabono ntoko yo minto mweshimiwa mumoima otokonye se skuru ye mono na ruto inyura na abandi inchuime egere motokonye skuru ye konya abana mbya mono sa Omowasiri wejisemi Professor George Magoha nigo bona nyarira kubulia abateneri b'ekisukuru kwene kimuna mbali konengento ndebwensi kolengana ne dini akogenda ase kerala ase skuru iko kwana ase skuru osega kwana ase county ya Nandi ekeragendera gukora inspection ya mangana ye system ya nena somoro buri CBC nigo bona nyarika hote abuna nigo kiripoti cyanyari kiko soka buna abarimu gose abantu mbale bakonengenta abana kolengana ne dini bakogenda boigo ko babetereri na batie koenda edini iyo no ebare ase skuru ni aya kwa naya ase skuru yana mo ase county ya Nandi karandate ko cheke birasi ebya CBC karandate ko korwa obwagaje sinsemecho should be removed from school because of wearing a headgear, whether that headgear is a Muslim hijab or a Christian sister's attire
or an Akorino turban or a Sikh turban. I'm informed that there are still a few schools that are harassing children because of the manner they dress and sometimes discriminating against them. Can we agree that the circular that was issued by the permanent secretary or the principal secretary, Dr. Julius Juan, on my instructions, and those instructions I got from His Excellency the President, therefore the policy instructions must be obeyed. We are not asking you to kindly obey them, you must obey them. Ekero tuendete kwerero ja sambo chorio bonne bumwako yiga nigo bona bali kipamangana anne bali bakwirukia mangana gosiba gosaka mangana yage siasa political journalist banyarire bakoboria abana siasa gotaba gosereria magimabo nigo batebruna nigo yarokana abana siasa bali bakomoje bali kipamangana na onyinekero bakwiruki amangana iba okwana litukurera si county Nairobi nigo bona babuli abana siasa kobasika na kwene kunankora libale omorembe gojekero tokara chigura chirebosio nigo bona bamete gotabuna barabu mbabu ationde bago sira buna balikiwa mangana kolinde barabuye gasyabo no gokoro bolikiwa mangana na kolipoti gosiko yarali bunale nande buna atikiri kurwa sinsemo aho anekrto endete asumuro siasa. We want to call on the political class and their supporters to immediately stop profiling, harassing and intimidating journalists in the course of their duty. Aggrieved parties should channel their grievances to relevant organs, including the Media Council Complaints Commission. That one has been set up and it is operational. So if you have any beef, if you have any problem with whatever journalist you think from any part of the country, please register that complaint. We do not want you to call your goons on these journalists. We want you to go through the processes that have been laid down. And these processes are going to make sure that the person who is involved, because we're not saying that everybody is a saint, those that are involved, there are actions that are going to be taken against them. Omori kyobotamba se wisara yobojen Susan Mochache ni wananyaka gotabuna emerobenero etakere kobe kweli kwene kibona ngoke yomo bwa abana bali bakwambuke guno borwede bwari bonyamore ngoke abura sense yeto ya Kenya kakwana ase county ya Kiambu litukorekerekira na somo yomo obwa mangana yobojenu ni gateruna ni goya bero kogoseri gosini go kyabere gento kyobosoko kera abana bange batoekanire babwate binyinyi binyamore ni gateruna babwata ni bonzi bejinsemo aho batakere kuboterana na kobekemeroberi ya bene erigotanga okuranda kwebinyinyi binyamore gati ya bana abake karoyanya rege kwana kwasi county ya Kiambu na county chinda sense yetu ya Kenya. Tunajua wako katika hali ya kujiuza mwili na ndio inawakuwa exposed sasa kupata HIV is 7,592 adolescent girls. Hao ni wasichana peke yake between 15 and 19. Na hapa Kiambu mwaka uliopita tulikuwa na cases 16,476 ya GBV. Na hiyo imeongezeka by 91%. Kuonesha kwamba jamii imepotea mwelekeo kabisa. Enzemo ya barai au bali bakulibru au kurwasi county ya Kilifi ni gobana babwato gosemere uno bomo bwa azimioro moja wani Kenya na boji korosi serikali ni gobakwa na gotabuna barabuni gobasemere tibuna idea aikiranira senseme yugo sa senseto ya Kenya ni goyaro kiribuna obubui ni gobode gocha sensemeli ya azimioro moja bakwana ni wana batebuna barabuni gobanyete kitari kichiri ekaro boji goserekea ekaro murai bwikema gyo DM yukururukie bendera yo mbasimio abuire chikura. Katumia tunaenda mahali wataka tumpigie kampeni, watu wanasema tayari tushaamua kuhusu Raila, tuambie ukipata hii nafasi utafanyaje ukiwa pamoja na Raila. Hao ndio maswali tunaulizwa. Kwa hivyo tayari watu washaamua, wameokoka vizuri. Hakuna haja ya kuhubiri injili tena. Ni kungojea ile siku ya mwisho tuende ukakae raha mstarehe kule mbinguni ambapo State House Raila akiwa kule. Kilifi kwa kufikia leo ukiangalia hata wale wanafanya polls utakuta kwamba tutapita zaidi ya 70%. Kile ambacho kimebakia sasa ni kuhakikisha kwamba tunachunga kura zetu.
na tuhakikishe kwamba watu wanatoka kwa wingi kwenda kupiga kura. Hilo ndio swala ambalo ni muhimu zaidi. Katika senseme ya siasa mbunge Western Tim Wanyonyi nere ni anyalika hote abuna mbabwato ko semeri buna bomo bwasi miura umoja wa Kenya ko jiburuko bwa chikoro chiribosio asibaga boliri abamenyi be county ya Nairobi ko Chigosira anene bali bakuriye biroko gwetera so mu bwasi miura umoja ka ukwana amona barayibande ni wateruna barabo ni wasemere buna ko jiburuko bwa asiba mochiri anene wa mabori bwa Kenya kwanza asiba tena baro bachakire kolera naone chikura chitarakwa. Ni wale wachanja wa kuiba kura, si ndio? Saa hii wanalia ati watu wanaiba, wao ndio wachanja wa kuiba kura. We shall protect our vote and we shall make sure our votes are safe. Na baba anyole chukura chose. Na hii kura baba anapita raundi ya kwanza. Tunampatia 70%. Sawa sawa? Wangapi wanasema kura ya Raila, Amolo, Odinga? Tumnazaa wewe mama, huyu mtoto yako si ni Muluya huyu? Kwani lazima ikuwe Mudavadi? Si hata huyu mtoto wake anaweza kukua kwa serikali. Nani alisema Muluya ni Mudavadi peke yake? Kama mtu amepotea na hii miaka yote, unajua ile support ambaye jamii inakupatia ni kama ile joto mayai inapata kutoka kwa kuku, si ndio? Omokonya so omoboli bwa Kenya kwanza rigatika shagwa ni gobana nyareka hote abanere buna omobwa Kenya kwanza ni goboro bereti amarorama yago cyasaba Kenya sateruna barabo ni gobwa togo semere buna ngo jibare kubwa chikura nande ni gobero beirie bune kalbara ile chikura echo ni gobara chiko konya ba Kenya se kurwa semechando eli ebabo eri basongereka opana sensemo ya Kiamburi tukurero kalbandete gwake campaign gosiko kole goya kereko kaso omobwa Kenya kwanza ni gateruna barabo ni gobare ni gobero beiri na ngo jibare konya ba Kenya kurwa semechando eba waternity. Serikali ya William Ruto na Rigathi Gachagua, kazi yetu ya kwanza ni kupunguza bei ya unga na bei ya chakula. Kazi ya pili ni kupunguza bei ya fertilizer kutoka 6,800 mpaka 2,500. Kazi ya tatu ni kurudisha masomo tulipewa na Mwai Kibaki, masomo ya primary school bila malipo kuanzia Januari. Ya nne ni mambo ya NHIF card, ya kwamba kila Mkenya atapewa NHIF card, akienda hospitali atibiwe aende nyumbani. Jambo la tano, vile gavana amesema, Kigajo Police College tukiingia serikali, wenye kupeleka nyama, kuku, viazi, mboga, kila supplies ya hii college iko hapa itafanywa na watu ya hapa Chaka, ndio hata wapate kitu. Ayugati yari twendete gukorenia ni amangini guchukanya roge kuragense ya moya bona maroko betomaja kera ni twendete ko yasangire kuru imena isiko ya gusia nene kromo wasiri bo bolendi bo ime Dr. Fred Matiang'i are ase county ya Nyamira asensemeri ya not mugirango ekero nera kwanda senseme yekera teuruna serikali ni oyero beredi guchukona kuna obachali ngo korekana bora senjera yo bwene no bwasio kuboga kerate abuna tali gose media gose social media njiri guchikolimiwa ekero chikura chigwa kwa into nyanyore kero muri kwitu cha umangi ande tutubwatiri lingane rikorwa se county ya Nyamira oigo oyo mubunge not mugirango chwa nyamoko nere ni gaboliri abakenya koralio marembe gato kwenda ucha sobo chore bonne bomwako yiga mali jiripoti chichonzi job mangiri ande tutubwatiri korwa se county ya Nyamira tiankorera abu oikaboni gakonda sege kakerebosi gosase chinza jiribosio ojikumerana na Ndemo Steven captain 001 asomoro Chigosori na Bagosori ekera koreta amanyi Chigosori na Bagosori inde bakwandira Chigosori jitu kurwa sebiti aho igotosuka ni Ndizi TV koreta mirobele miya kwena kimne weekend yao teri gutuma agosto turigutigara maiga hana asomoro Chigosori injeliane Brighton Makoli kolendo yonkonya asomoro manyerero ni gakoro